Oya Mukura na Musanze. Ihuye. Urumva rutufari kuva ari no kuva mu ikipe nabonye ibigano bigeze kure cyane. Kure cyane none ajya muri Rayon. Ari umuntu wampamagaye nijoro. Rutfi arambwira ngo bita Hussein. Ni muri deal. Ari kumwe na Rutifi barimo kuva mu Gesera. Narababonye no muri stade. Ngo ni urimo kumutwara muri hafi. Ndakubwiye ngo ndambwira se ngo agiye kujya muri Rayon Sport. Ndambwira se Hussein n'umureyo. Ati byo ko ari umurata cyangwa atari umureyo. Nta bamuse muri noza n'umureyo. Ati Hussein muri bana basaza burya bari kumwe na Hussein. Ati n'umuntu wa hafi umuntu witwa Prosper. Urumva cyane. Ati ni inshuti magana Prosper, ati niwe uragiye uyu mutoza mukuru. Nawe abasetsa boss. Baranakubwira ko bra Hussein kubera ko Hussein yabaye DTN muri Ferwafa. Baranakubwira ko hari ubwo bazana Rutfi Hussein akaba ari umwungirije. Akaba ari kuri bande touche rwose yegeranye na Rutfi kuko urumva ko umuntu wabaye DTN yanatoza ni ibisanzwe. Ubwo rero Rutfi ngo ari gutoza imikino ya nyuma muri Mukura. Urumva umutoza uri gusa n'ahagenda bamaze kuguma mu cyiciro cya mbere nta kintu barwanira. Ariko ikindi ngo atanagiye muri Rayon. Polisi nayo ngo muri hafi. Iravuga ngo uyu muntu bita Amashami bisa naho byarangiye byacu nabo. Ariko tugomba kumanura Rutfi kuba ari gusohoka n'ibyo bitumye ya polisi na Rayon Sport. Ariko Rayon Sport nyine kagira akantu ko kuvuga ngo tuzasohoka. N'ikipe Nebuga Ruvuyanga kuba ari gutekereza gusohoka n'ibyo bitumye amara match 9 tute competition adatsinda. Match 9 zirashize Mukura nta nsi. Oya Mukura n'amagaju 9 zose. Ubanze intego zabo byari gutakaza byari gukura amanota kuri APR na Rayon. Ariko nyuma yaho wabonye ko rwose amakipe yarongeye yibera amakipe asanzwe. Uko bimeze basanze na Musanze bayihere. Nuvuga ngo Mukura nikoro Musanze nikoro Mukura izasoreza kuri APR. Kugumisha Bugesera mu cyiciro cya mbere birashoboka kurikije uko yitwaye mu mikino 3. Yes. Tujya kuri Musanze. Iyo turangije Tenseri Bugesera ubwo tugiye kuri Musanze ya 12 ku rutonde rwo gatatu. Kuri Musanze kwa gatandatu irabagiye gukina n'ikipe y'ingabo z'abakomando zirwanira mu mazi, ikipe ya Marine Irubavu. Byo byihore. Atatu ya Marine. Atatu ya Marine. Irubavu kuri stade Umuganda Marine yakira Musanze. Atatu ya Marine rwose. Aho harimo akazi. Image ikomeye. Aho harimo akazi. Atatu. Image irakomeye. Marine yatsinze. Kugira ngo izongere gutakaza umukino biragoye. Ku manota yayo 30. Umukino yatakaje shaka yarafungiye kuri APR. Izindi kipe zisigaye. Marine ikoze neza. Kwitwerera Marine ngo nyine rakomeye ariko Atatu ya Marine arahari. Yarumva. Hanyuma Musanze ni kuri Marine izahita ijya aho bitiruware Astrida ihuye gukina na Mukura. Ku itariki 20. Kwa family Rutfi nabonye aho Lorenzo nako Ibera na aya Marine. Kazi yipo. Musanze mfite amakipe akomeye. Marine Mukura na APR. Iragoye cyane. Ndebera ko ku 9 wayihangahe. Musanze ibonye 3 yabiri safe. Ntabwo yabiri safe. Ko Musanze ibonye 3 yagiye 38. Yes. Ntabwo yabiri safe. Twigere kuri Muhazi. Ku 9 tuyihaye ngahe mbere ko tujya kuri Muhazi. Mbaza 3. Ku 9 na 3. Mbaza 3 rwose. Atatu kuri Mukura. Marine na APR izayitsinda. Cyane. Cyangwa ariko nane byashoboka. Atatu. Yes. Muhazi sasa. Tujye kuri Muhazi rero. Muhazi irasura Gasogi ejo bundi kwa gatandatu. Hane Kigali. Ni kuri Gasogi itikina na APR basoreza ku magaju. Urumva bafitemo APR biragoye cyane ko babona amanota. Ariko Ingoma. Ane ku 9 bayabona. Bakagiramo amagaju Ingoma bari mu murongo utukura. Rayon Sport ngo yagiye mu dusozi twa Ngoma yinstara imbunda imitutu irebesha ku kibuga cyango kuri stade y'akarere ka Ngoma. Imbunda z'imisada za 12 na za MM. Rayon Sport cha APR. Reyo. Kandi ngoma gufasha Muhazi. Ubwirinzi hariya buteye ubwoba. Atirari badeployinze. No ubwirinzi cyane ubufasha. Umusada n'ubufasha. Ariko urumva ko Muhazi nyuma yo kubona amanota bayavanye kuri Rutsiro byibura barahumetse bava muri zone regable. Uryeregaye amakipe asigaje imikino gutya iyo wavuye mu mutuku byibura ufite avantage ko uri gucunga n'amakipe kuri inyuma ko atatsinda cyangwa se na n'inota imwe ukagumamo. Match ya Muhazi na Gasogi Ronjine na Kenisi they
can discuss. iyo byo kudiscussing ariko uzaba bitemewe Iyo nama bitemewe ko iyo nama mugira abaperezida b'amakipe ntabwo yemewe iyo nama erega niko kuri noese birakuraho ukuri aho igihe kigeze kuri Gasogi nayo ku manota ya 38 ibiganiro byakoroha cyane Gasogi iratuje umupira ni fair play. erega impamvu za Gasogi zituje aya makipe ari kurwana no kutamanuka azihurira harimo azagenda yihurira iyo match ya Marine na Musanze iyo match ya Muhazi n'Amagaju aya makipe azagenda yihurira bivuze ngo niyo mpamvu twafashe Kiyovu na za Gasogi tuvuga ko mu by'ukuri zo ziri safe tujye kuri Marine tujye kuri Marine rero. Marine nyine nkuko twavuze ifite Musanze ikagera Rutsiro muri derby ari Rubavu ko Rutsiro akirira Rubavu ikazasoreza kuri AS Kigali nkuko twabivuze. Marine Amanota ko numva yose yafite. Sanze Rutsiro na AS Kigali amanota aboneka aya manota Rwasamanzi na Marine bari mu cyambere umwaka. Match ikomeye ni ya Musanze ariko ubwo mwanze kubyemera. atatu Match ikomeye ni ya Musanze bazahira ejo gusa. Ariko andaho ngaho numvishe Rutsiro na AS Kigali ari mu cyiciro cyambere umwaka utaha. Sanze na Marine match ikomeye. Perezida Vianney, Perezida Trump harimo ubufatanye iri match ikomeye era abaturanyi abaturanyi umuntu yareba cyane erega izi match barigabanye ntabwo imbaraga nyinshi ziri mu kibuga muri iyi minsi ziri hanze y'ikibuga. twagiye ku magaju noneho rero Amagaju amerewe nabi cyane yabanje guhabya abantu atsinda imikino myinshi cyane Amagaju bafite Mukura derby aya atatu y'Amagaju se cyane aya ni atatu y'Amagaju rwose. Perezida Yves Perezida Paul bimeze bite bakorera ku kibuga kimwe itoza na match n'abakinira bombi Amagaju aya atatu nayabaza ubwo yarabaye match ya 10 Mukura idatsinda ariko byihorere byo kudatsinda ariko yamaze kwizera kwagoma Mukura nta kibazo ifite. ubwo ni kwa gatandatu Amagaju match yabo yindi banziriza nyuma Kiyovu Kiyovu n'Amagaju ihuye wa mugani wawe they can discuss. Perezida Paul azaganira none se General ko yagiye David akazaba ari muri Canada. David saraganira nareba Karimu rero araganiriza ntaganira hanyuma Amagaju azosoreza kuri Muhazi mana Nyagasani iyo match niyo ariko igisobanuro Amagaju zimatse zose 3 izazakira urumva avantage gukina mu rugo namukuriza bazabakira